Lijepi pozdrav iz sunčanog Karlovca. Ovdje je danas prekrasno ne samo zbog lijepog vremena, nego i zbog plesnog festivala koji se ovdje događa. Dakle, do 31.8. odnosno do nedjelje možete doći uživati u raznim radionicama. Upoznat ćete neke od učenica i učiteljica plesnih škola, ali i organizatoricu. Dobro ti jutro. Dobro jutro, ja sam Elita Spahić-Bezjak, organizatorica i umjetnička direktorica Karlovac Dance Festivala. Pa evo svaki dan počinjemo sa satovima joge ujutro u 9 ujutro koji su besplatni za sve polaznike. Nakon toga, evo danas imamo umjetnički rezidencijalni projekt na rijeci Korani. Što to znači? U čamcima će ljudi plesati, ako sam dobro shvatila? Radi se na projektu koji je inspiriran rijekom Koranom i prepoznatljivim motivom čamaca. Umjetnici i plesači osmišljavamo zajedno projekt na vodi. Sljedeće godine će biti nešto i ispod vode. Također danas imamo na programu u 12:30 ovdje ispod Drvenog mosta radionicu plesa na svili. Jako atraktivno izgleda. Nikolina je već počela plesati na svili. Evo, naša voditeljica Nikolina Komljenović. Dakle, neko ko, ja pretpostavljam da većina gledatelja i gledateljica nikada nije plesala na svili i za potpune neznance u ovom sportu je u biti očekivan dolazak. Mogu doći i isprobati. Da, naravno, svi su dobrodošli, pa evo, ja se dugo godina bavim plesom i veselim se ovoj radionici jer isto nisam probala ples na svili. Meni ovo jako atraktivno izgleda. Nikolina, svaka čast. Koliko se dugo bavite sa plesom na svili? Dobro jutro. Pa plesom na svili se bavim već jedno 10 godina. Onda ćete nam biti izvrsna učiteljica Andrijana. Andrijana, ti isto nemaš nikakve osnove za ovaj ples. Apsolutno nikakve. Onda ti, Luka, snimaj Andrijanu, a ja ću čisto ovako sebi izgušti stati s druge strane da probam. Neki osnovni korak. Evo, ja ću se isto izut. Pa neki osnovni korak. Evo, da nešto bar danas naučim. Slušamo, Nikolina. Znači, ovo se zove osnovno penjanje. To je rusko penjanje. Znači, stopalo dolazi sa unutarnje strane, sa suprotne strane se uzme svila i ponovi se, znači sve to se ponovi još, znači sa svakim korakom prema gore, zato se zove penjanje. To dosta komplicirano izgleda. Ovo već ide u francuski. S druge strane. Znači, samo se prisloni. Pa otvoreno koljeno, ne, sad se zamotali. Ja odustajem. Predugo će trajati. Ne, ovo je bilo napredno, ovo je francuski. Predugo će trajati, Andrijana me već prešla. Srame malo. Dobro, ja ću si dati još nešto truda kasnije, a vi možete u 12 sati doći ovdje u Karlovac u 12:30. I evo, okušat se, možda se uspijete i popet do gore. Čekamo i Sanju i Meštra nek dođu. Da, može, svi se dobro došli. To je već napravljeno. Mogu i dečki i cure i sve može. A, da ne idem tam.